nihin jun nikul lenin hi thong nikul leli daha kha post Thawngchimnak sham kan thok changla CNA a Bochan Ngai mi Ralbawi leo thanat kulu ne lalbik Mual aliam atu leo chintam chung SAC Ralkap a Bochan Ngai mi CNA Ralbawi leo thanat kulu ne lalbik chu chintam chung ralram hun pakhat a anunnak aliam tia thong kan thai leo thanat kulu ne lalbik hi kachinram a CNA ni avoi khatnak bik Ralbawi training guiding in athla mi hnalak a atalmi asi Tlang lungkhar le Taingen ka daunak ti bentuk a pumpak in atalpi tu na si rakhai mi phunsiam tlai AA ni ashoi mi na chin unau phule Chinland council Ralkap karla ka daunak a lieutenant colonel lalbik anunnak aliam hi asi raljam pol chan chwading in an thlami Chinland council moto mong tu chu AA shoi mi siam tlai bu ni an tlai pin a Chinland council Ralkap ni khalaya 140 tuk an tim mi kha AA shoi mi siam tlai bu na ni an khamcha a atu bentuk in malama karlak ka daunak achua hi asi tia salai thatni ni media sin a achim malama I ka daunak kong he pe tlai in Matupi ka daunak a chin u nau phu a shoi tu AA ni phungning in bia chimmi a umri lau tia kan thai kumsom riat leng Matupi Pitar ral Zaamnak Lampi a Mual aliam Lam tu chungkhar angai lo mi kumsom riat leng Matupi Pitar pakhat chu ral Zaamnak Lampi a Mual aliam tia Matupi tol chungmi na sin in thong kan thai Matupi Khua mi pakhat ni Matupi in kum upatar pali hi an kete in Khua in an rak chuak ti na hi pali chung a pani chu an chungkhar na ni an hlam chang na an hlam ri lo mi na tar pani lak a pakhat hi Lampi a anunnak aliam tia achim Khua mi pakhat ni kan vodon kauna in Matupi khuchhuanak Lampi a athi hi asi atu tiang a hau asi ti mi kan thai ri lau tia achim hi tar nu te hi ahlam tu chungkhar an umlo I arwak chu Matupi kalnak Lampi chung a ummi thir hri leipong a an vui tia thai asi Thingkepar na duwa chun kampek ko lai Thingkung pakhada hin thingkung chi noi tam pian chu cha chun akung hi chu how du la Chinland council Ralkap ni Taingen Sakhaan le Keneday Tlang an control tidim peng Taingen SAC Ralkap Sakhaan chu Chinland council Ralkap na gut chung a umri bang in Keneday Tlang zong Chinland council Ralkap na ni an lak than tia thai asi Taingen SAC Ralkap Sakhaan nak le khatlang thron vial te kha kan mani kan control ri SAC Ralkap chu Taingen Khua lei a an voi ni arakan nam I akan nam khaulo an ma lei in thi le hliam an tam Ralkap somsari chonglong an tang tia CDF Mual ram Ralbawi zik pu pui te ni nihin jing lei waw rong zun thil beru anak a achim Chinland council Ralkap na kut chung a Taingen Sakhaan umri bang in PDF zolen ni an Zaamnak mi Keneday Tlang zong lak asithan chang tia pu pui te ni achim chap akloi le Keneday Tlang Sakhaan zong kan Ralkap ni an lak than chang Keneday Tlang Sakhaan chu PDA tidim Ralkap na ni an than hlim chuama tia achim Taingen Sakhaan le Keneday Tlang kilven nak a CNA PDA tidim CDF CDMC yin CDF Mual ram CDF Zanyat Jam CDF KKG SR6 le adangdang Chinland council chungtal Ralkap bu na an ital tia thai asi Tonzaang Khua Laaknak a Asho Chin Defense Force kan ital tia Theihter nak an Tuah Tonzaang Khua Laakka daunak a Chinland council chungtal Ralkap bu na he hunkhat a ralkan dauti tia Asho Chin Defense Force ni Theihter nak a Tuah Tonzaang Khua Laakka daunak a ACDF in Ralkap pakhat zong hliam ma apu tia an langtar Tonzaang Khua chu Chinland council chungtal Ralkap na ni mai nikul le ni thum a an lak I atu a chun raljam khua mi tampi zong khwa a an kir chang na atu tiang a Chinland council chungtal Ralkap bu na ni thong le sub thong level asami ri khodar rezwa lai len pi chi kha le Tonzaang Khua pol hi an lak chang na tia thai asi